Yeah, sanibona bafowethu. I think isikhathi manje sokuthi nginitshele udaba olenzeke eMozambique izolo. Kwenzeke kanjena ke ngenza kwethu. Ngike ngayi-highlight kancane but ngithe ngizonitshela le story lesi ngendlela ephelele, yabo, ngingasikhi phezulu. Siyafika ngihamba nabafana basekhaya ngibalamayo abawu2. Mina ngowesithathu kubona. Sibathathu siyobuka ibhola eMozambique Stadium. Masifika kudlala iPirates neTCM, yes. Masifika sihlale phansi nje, sifike nje kuse8 kusene base. Sihlale phansi so i3, mina ngihleli ngapha ka right, kuhlelo omunye phakathi endawo, kuhlelo sekuhlala omunye ngale. Hayi si relaxe ke silinde iqala igame, nangempela iqala ngesikhathi sizoqala nje kufika amantombazana, I think awu4 noma 3 ahlale la emva kwethu. Yabo, I think awu4 noma 3 aphuzile ke, but hayi kakhulu. Uyayazi umuntu into ayenzayo. Yabo, afike kahlala emva kwethu namantombazana lawa, hayi ke asinankinga ke, but into ayibona aphuzile and anomsindo. And we understood ukuthi la stadium, you understand, stadium umsindo vele uhlezi ukhona, you can't complain ngomsindo. Umuntu ozokhulumela endlebeni yakho, it's fine, it's okay, it's definitely fine. Afike lamantombazana lawa ayaphuza, akasaqhubeka ayaphuza. Mayehleli lamantombazana lawa angisalki, but awukwazi ukuthi uhleli phansi sibuka ibhola einyawo uyibeke la estudini engicike kusona, inyawo uyibeke la phezulu, understand. Uthe lo umunye oqala usisi oqala lo inyawo uyibeke la kumina, zangithinta la ekhanda, zangithinta la, mangiphenduka uyaxolisa uthi awuncese bhutinese. Okay, I know, ngithule. That is ukuthula kwami kokuqala, ngithule. Siqhubeke sibuka ibhola nangapha khona lo sisade khuluma kakhulu nje kuona lo, I think ukapteni wawo ke phela uyazi amantombazane mangabe scheme khona le ungqoshishilize ecabanga ukuthi yona umhlaba eoperator nayo yenza leyo nto leyo estudini esihleli mfana sekhaya ngapha kwami, avela asuke azohlala ngale, yabo, asuke kuqhamuka ispace ngapha, avela asuke azohlala khona ahlale ngala kwami. Hayi siqhubeke sibuka ibhola le kuyiyona ke ephapha kakhulu, ekuyiyona enyanyisa tu, ivele isukume ibhiyoze. Athi lokhu kuthuba nabadlali bePirates lapha bebizwa ngezinja, bebizwa ngayo yonke into, yabo, iqhubeke le ngapha ithatha utshwala, ugcwele iglass, ibuthathe ibhiyoze ngesikhathi atheka iTTM, isupport iKaizer Chiefs intombazana, ibikuveza lokho. Ngalesikhathi atheka iChakuma, iyagxuma, ifuna ukukora igoli, we don't give a damn, i-second half yasithela ngotshwala. Asiphuzi thina utshwala negenge bengihamba nayo, asinankinga kodwa nabantu abadakiwe. Yasithela ngotshwala ngesikhathi igxuma, ayinakile ukuthi sithela ngotshwala. Mina ngitheleke la engalweni because bengifaka iskipho esincane, u-short sleeve. Umfana sekhaya atheleke ejinini, atheleke ibhlungu, yabo. Ngiliqhwebe my sister mfethu, anganaki ke because utheleke ibhlungu, yabo, akuzwakala ukuthi uthelekile. Mina ngitheleke ingalo, ngiyezwa kumanza uyini manje, mangithi ha, futhi ubonile untombazana usithelile but angaba nendawo. Mfethu uthela ngotshwala, yabo, futhi nakahle mfethu usithela ngotshwala kwenze njani? Axolise bese hlala phansi. Yes, uthe sehleli phansi, akurelaxwe ke sixole futhi okwesibili ukuxola kwami. Sixole siqhubeke sibuka ibhola. You understand? Sixole siqhubeke sibuka ibhola. Into eyenzekayo after that sebeyakhuluma ke my sister. Ngithenga ngizulukhohlwa leli gama lalamjida uthi uphiwa. The uphiwa, yazi ukuthi umuntu ohamba nophiwa ngaba akaxolisi koFafabulani. Ngithule futhi ukuthula kwami kwesithathu lokho. Awuyazi umuntu azwayigwala ke. Qhubeka. Kusho le kade phakathi kwazo la emva kwami exactly le kade ngigcoba ithi umuntu usambe eqolisa kuzona zonke izihlama lezi. Hayi ke into evuka kumina ukuthi ukuba uhamba nalowo phiwa loyo, leyo nja le ethi uphiwa, ngabe akaxolisi ukuba ikhona ngoba nakhe sembe yona uyisihlama ngokwanele lo mfana ukuthi uhambe exhaphaza abantu, efuna ukubuka, efuna ukuxoshwa kulezi intombi zakhe eziyishiphi katshwala. Ngiphenduke ubani yena, ngiphenduke ngibuze mfethu, ithini ihlama, ithini oFafabulani ngoba nisithela ngotshwala nje andifuna ukuxolisa? Ithini oFafabulani? Angiphikisani nawe njalo, uyabuza ukuthi ithina noFafabulani. Ithi hayi sikhuluma nawe, thina besikhuluma nalo. Ngithi samba naye ningithelile nami futhi notshwala wasekhaya. Uyaphuza ukudinwa, ngiyamazi ngifana sekhaya. Yabo nje ukudinwa uyaphuza, uthatha isikhathi, mina ngidinwa manje. Ngeke futhi umxhaphazeke mina ngikhona. That is the thing about me. Ngeke uxhaphaze umuntu osekhaya ngikhona. Soze ungafa, ungabhosha ebhishi. Yabo, unganye ebhishi. Ngithi no mfethu, bese indlela ephendule ngayihlaza, bese ngithatha le glass le lobo busasele ngibichithe phansi, ngithi ya pho uzokwenzani, mfoneleni lo uphiwa loyo. Ngithi mfoneleni lo uphiwa loyo uzongifica la, nizokwenzani pho ngithathe bichithe phansi, yabo. Aqaleka amantombazane akhonkotha,
akhonkotha in such a way that athi uphikisana nathi sabantu besifazane uyindoda enjani ngithi no angiphikisani nani nginibuza ukuthi nisithelelani ngotshwala manje sithela ngotshwala niyaqhubeka nithi singofafabulane ukuthi bekumele sijabule sirejoice kunamajita kade ehleli ngala kwawo lamantombazane la majita lawana I think oyedwa awu support Kaizer Chiefs naye uyawalekelela ngesikhathi kuthiwa abadlali bePirates bebizwa ngezinja nani yabo ukuthi akukhona ukuthi abadlali bePirates and imfethu into enginyanyisa tu lawo majita lawo kumnandi kuona ziyawushaya yes bekumele sifane nalawo majita thina sikhothi ihlama zalamantombazane bese ngeke sikwenze lokho thina lawo majita wane ile lenhlobo amajita lefika amantombazane ebesifikiwa worshipa ke bengeke thina si worship le yanto thina ngeke worship thina inhlama zakomungusi noma champia bese ngeke thina yabo ngisuka mfethu yazo bonke abantu ade be around us bathi but sicela usuke nasi bangivulela isituli ngale ngasuka hamba odla cause I didn't wanna fight with them yabo I didn't wanna argue with them ngasuka ngayohlala ngale isilokhu selokhu ikhonkotha ke la sekukhuza wonke umuntu ukuthi hey kunezingane lana nikahleni yabo sekukhuza lezi zingane lamantombazane lawo ngisuke ngiyohlala ngale mina ezingihlele ngale into eyenzeka mfethu ayaqhubeka kakhuluma athi nje mina siyaphuma la uzobuthenga utshwala bami emqondweni wami nokuthi siyaphuma la uzolimunca leli yabhluka lomise uzolimunca ngomlomo lo maliphephethe leli yabhluka lithele ngotshwala you understand ngibuchithile utshwala bayo and I'm proud and ngiyafisa ukuzazi lezi yangane leziyana ngiyithole seziyisoba ngiyitshela ukuthi anizoxhafuza utshwala exhafuza utshwala isiqandini zowo captain bethu uma nimfuna ukuphatha emadodeni enu nophethe ngani siphathi thina yabo ngeke ngiphathe mina estadium sizobuka ibhola sizile kuzoxhashazwa yiwona amantombazane you understand Qanje bafethu inginyanyisile le nto lana ukuthi masiyobuka ibhola semele sifike siphathwe sigxotshwa amakhanda sithelwe ngotshwala just because kutheni nje ophiwa abanuka isihlama ngase basidakelwa nini